Kийinki suroo, menin güyömdün oynoşu bar, 2 yıl boldu. Özüň olat dep güttüm, çydamym getip baratat. Emi barıp oynoşunun betin tıtıp, çaçın kırıp, ata-enesin koşup uyat kılayın dep jatam, oşondo toktotuşat degen ümitim bar, keňeş beriňiz. Jok, barba. Barba uyat bolat, şermende bolasun. Balkim nikesi vardır. Bolgonu güyöňe ayt. Eger uşunday ele bolboy ölüp baratkan bolsaň nike kıydyryp al, birok aram iş kılıp dep aytyp koy, anan duwa kıl, Hudaý talam güyöňe insap bersin. Men sizge talak maselesi boyunca gelgen elem. 2 balam bar. Kүйöm maňa 4 yıl murun talak bergen. Andan kiyin akırkı 2 yıldan beri jaraşıp azırkı wagtda yaşap jatabız. Kayradan nikebimizi jaňyrtaýyl dep atabız. Birok menin kupya bir sırrım bar. Al sırdy siz menen jolugyp aytyp bersem mümkün bolobu. Oşol meselenin aýynan törögöndön korkup jatam. Mümkün bolsa maňa 5 minut wagtyňyzy bölüp beriňizçi suranam deyt. Siz dagы giriňiz, azır suroo bütkönden kiyin bu jerde masturatlar bolat. Men koşuna ejenin altın söýkösүn taap algam. Birok bergen emesmin. Al kez namaz okuy elek bolçumun. Keyin ejege jolugaýyn dep barsam köz ötüp ketipdir, emne kılsam deyt. Baldaryna berip koýuňuz. Baldaryna berip koýuňuz. Eger baldarda jok bolsa anda özüňüz oşol sadaka kılıp koýsaňyz bolat. Bizni meçitke berip koýsaňyz biz meçitin suwusuna төлөp koýabыз. Meni jakynda ala kaçıp ketken. Men al balaga köngülüm jok. Apamdardy sıylap olturup kaldım. Köngülüme jakkan jok, ajraşıp kettim. Baş çambay jok dep aytat. Namaz okup dua kılıp keçirim surasam Allah Taalam keçire günömdü deyt. Emi jakpay kaldı degende kanday köngülüme jakkan jok dep balkim nikeden kiyin jagıp ketişi mümkün. Şonduktan jaraşkan hareket kılıp görüňüz. Egerde jaman bir привычкасы adaty bolup kalıp jaşaganga mümkün emes bolsa kıyın. Anan köngülüme jakpaýta dep kete berseň, anda saňa jaga turgandy kaýaktan alып kelebиz biz emi. Oşon üçin. Anan emi siz çanyp ele ketdiňiz jakkan jok dep. Çangan üçin uşunda, şonuň üçin özü başına tiýbeş gerek bolçu. Ateleňiz siz jaman jaka berbeýt ele. Anan emi kayra jaraşkan hareket kılıp görüňüz. Her bir adam jakşı jeri var. Kanday jaman adam bolbosa an jakşı jeri var. Oşol adamdın jakşı jerin bilip oşonu tapsaňyz, oşol arkaly adam jakşı görgenge bolat, urmatly bir tuğanım. Eske tutuum naçar, al üçün köp kitap okuşum gerekpi. Kantkende zehndi bolom, bizde anı akıl parasatı jok dep koyuş, pan parça jok dep koyuşat deyt. Urmatly bir tuğanım, siz uşul takva bola berseňiz, köp kaytalay berseňiz, zehniňiz gelip ketet inşallah. Takwalyk menen zehn güçöýet. Nike okugan kezde mende gusulda daratda jok bolçu. Şonu ar daim oýlanam, eç nerse bolboýt. Nike kıyılıp atkanda gusul dara şart emes. Gusul alganda başty çaçty ulam juuş kerekpi je baştyn denesini süýtüp çyksa bolobu? Eger çaç örülü oýdan bolsa anda baştyn denesini gana sürtüp koýasy. Eger de çaç жазылган bolsa anda çaçtyn bardygyn juuş kerek bolat. Jan düýnüniň kısılganynan, problemanyň köpdügünden, kıjalatçylyktan, eç nersege köngül joktugundan kantip arılığa bolat. Kenenirek aytyp beriňiz suranam. Bugün sabaktan bar uşuğa boldu. Namaz okusaňyz bul jan düýnüniň oğrusundan şifa dedi. Namazı göwürök jan hareket kılıp jakşyrak okuňuz. Assalamu aleykum. Adam ötkön jerge mal soyup Kur'an okutsa bolobu, boluverit, birok mildetli emes. 3 yıllık, 5 yıllık dep belgilebesden jön ele bir Kur'an okutsaňyz jaraý berek je, aparıp medreselerge berip koysaňyz balдар jep koysa bul dagı sowap bolat. Dosum nikesiz boyunda bolup kaldı, emne kılsa bolat, emi töröş gerek, daro nikesini kıyıp eme kılış gerek inşallah. Menin atım Zarılbek kızı Merim, sizden dua surayın degem, suranıç dua kılıp koyuňuzçu. Men inşallah jakynda töröýüm. Töröle turgan balama den soğuluk iman ınsap tilep koyuňuzçu. Sizde alım bolsun dep jana oşonday ele maňa jana menin küýöme hidayat tilep koyuňuzçu. Jumuştan da moýnuma akça salıp jatışa dua kılıp koyuňuzçu. Allah razı olsun. Kurma verip jiberdim, tiştep berip koyuňuzçu deyt. Urmatly Merim bir tuğanım. İnşallah kurmanı tiştep berебиz. Bizge jakşı kömöňüňizge rahmat. Allah Taala razı olsun. Hudaý Taala tilekleriňizdin baryny kabul kılsın. Uğluňuz Abu Hanifaday balaňyz alym bolsun. Allah Taala sizge jana küýöňizge hidayat bersin. Jumuştan jana da akça salat moýnuňuzga deyt. Arkanda domatdan Hudaý Taala saktasın. Hudaý Taala inşallah şermende kılbasın. Doktor bolup iştem, kolumda spirt menen abrabotka kılsam bolat. Al spirt menen abrabotka kılsa ziyan tiýbeyt.
Биздин үйдө эжемдин баласы жатып окуп аткан. Жолдошум аны намаз оку деп кайта айтып атып 4 күн мурда үйдөн кетип келген жок. Мен кыжарат болуп атам. Кандай кылганыбыз туура болот? Эжемдер болсо келген сайын продуктларын алып келип таштап кетишет. Мен кыжарат болуп атам. Албетте продуктаны жегенде жакшы. Анан кийин намазды кыйнабастан акырын дават кыла берсе болот да. Болгону күйөөңүз аны кетиргиси келип айтып атса керек. Адам батыргысы келбей калса, жанагыдай жумурткадан кыр чыгарып, кылдан кыйкымыз деген ушундай болуп калат. Ошон үчүн айтыш керек. Антпе намазды анты оку деп кыйнабастан ошол жумага апарам, барып отуруп ордуна келет. Даваттын тартиби ушундай деп айтсаңыз, иншалла жакшы болот. Бишкек шаарында шарият жолу намазды, араб тилин жана толук орто билим берүү мектептерин айта кетиңизчи дейт. Кыздарымы кайсы спортко берсем болот? Кыздарды балагатка жеткенге чейин жанагыдай не деп коет, жанагыдай гимнастикага берсеңер өтө жакшы болот. Анан балагатка жеткенден кийин анда берүүнүн кереги жок. Андан башка каратеге берсеңер болот. Айтор өзүн коргой ала турган, ден соолугун чыңдай турган, бирок эжеке устаз эжеке болсун. Балагатка жеткенге чейин болот, жалп катыша берет. Бирок чоңоюп калгандан кийин устаза гана болуш керек, ургачы аял киши эжеке болуш керек. Ал эми шарият жолунда жоолук намаз араб тилин үйрөткөн бул Дауха деп билебиз. Андан башка дагы Арчабеште бир канча кыздардын медресеси бар. Бул боюнча муфтиятка кайрылсаңыз, муфтият иншалла сизге тап берет деген үмүттөмүн. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар. Уаны кызбетте описаниядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Шилтеме описанияда ошондой эле тиркемени смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан каттоодон өтүп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат көрүүчүлөргө сый урмат.